በፓራጓይ ሊግ እጅግ አሳዛኝ ድርጊት ገጥሟል። እንግዲህ ይህንን አሳዛኝ ድርጊት ከመናገሬ በፊት ቤተሰቦች የሆናችሁ በሙሉ ኮፒ ሊንክና ሼር እያደረጋችሁ ይህንን ዜና አብሮታችሁን ግለጹልኝ። በፓራጓይ ሊግ አንደኛና ሁለተኛው ነው ሊጋቸውን ከሚመሩት ውስጥ ክለብ ኦሎምፒያና ሴሮ ፖርቲኒዮ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ተገናኝተው ነበር። እጅግ በሚያሳዝን መልኩ አልትራስ ደጋፊዎች ባስነሱት ግጭት ብዙ ፖሊሶች እንደዚሁም ደግሞ ደጋፊዎች ጭምር የተጎዱበት ከፍተኛ ረብሻ መነሳቱ ታውቋል። ስለዚህ እነዚህ በ6 ነጥብ ልዩነት ሊጋቸውን እየመሩ የነበሩ ክለቦች ባደረጉት ጨዋታ ላይ በተነሳው ረብሻ ምክንያት ሊጉ አስተዳዳሪው ጨዋታውን ሰስፔንድ ያደረገበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ለሁለቱም ነጥብ አልተያዘም። በበላይ አካላት የቪዲዮና የተለያዩ ማስረጃዎች ታይተው ውሳኔ እስኪያልፍ ድረስ ሰስፔንድድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ኳስን ስንመለከት በስፖርታዊ ጨዋነት እንዲሆን ምክር እየለገስኩኝ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ቪዲዮን አያይዝላችኋለሁ። መልካም ቀን። Esto también pueden encontrar en la tribuna, además de obviamente la tapa. El tema del clásico, 3.500 policías para la seguridad. 3.500. Importante. Así es. Quiero Bueno. pedirle algo a los policías. No esperen a que se arme el Sarandí entre Norte y Plateas el domingo. Por favor, les pido. Dejen ya ahí un grupo grande, tanto arriba como abajo. Cuando le digo abajo, es ahí debajo de gradería y debajo de Plateas. Porque, ¿saben qué pasa? Se empiezan a tirar cosas y va a pasar durante el domingo. Se van a empezar a tirar butaca. Después vienen los de Sur, que ellos